Yes, ni inkuru igezweho nonaha, ni inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Burundi, ndetse mu mirwano iri guza igisirikare cya MA23 ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Ubu tuvugana na makuru agezweho yihutirwa cyane, na makuru agezweho kandi ari kugaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Abarundi urugamba rusano rwamaze kubananira ndetse rwamaze kubagarika ku buryo busa naho bugoye cyane. Abasirikare barenga ibihumbi 6 bivuga neza ko arabi igisirikare cy'u Burundi. Amakuru asobanura neza ko bari bamaze kugerageza kwambuka umupaka itwaje bimwe mu bikoresho benshi bemeza neza ko ari ibikoresho biremereye cyane, dore ko abenshi bagiye batebye bavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi kiri kugerageza kuza guhorera ingabo zacyo zeruka kwicirwa ku musozi wa Biragiza, ndetse ahangaha haguye imirambo ndetse nanubu biracyagaragara kuri uyu musozi. Abasirikare b'u Burundi barahaguye ari benshi cyane, ndetse wazarendo zongeye kugaragara ari nyinshi cyane zirukanka amasigamana ibyana viriye mu ingabo z'Abarundi kuza gutakaza iki gice, ndetse bakanatakariza abasirikare benshi cyane. Na nubu rero urwishe ya nkarura cyayirimo igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutungurwa nyuma y'uko bari bamaze kwambukana ibikoresho bivugwa neza ko ari bije gukora revenge cyangwa se kwihorera ku buryo bukomeye cyane. Bimwe mu bikoresho by'ingabo z'u Burundi bise bigwa mu matsa neza ubu tuvugana na bamwe mu basirikare barasiwe mu birometero bivugwa neza ko ari 7 uturutse ku mupaka wa Kavimvira, bari berekeza mu mujyi wa Uvira aho bagombaga kuba deployed, maze bagahita batangira kwataka ibice 23 herereyemo. Aba rero bameze nk'abakubiswe n'inkuba, ndi bubikubwire ndetse ugasobanukirwa uko bigenze kugira ngo bisange batezwe ambushi mu bice bari bizeyemo umutekano, kuko bisa nk'aho 23 itabarizwa muri ibi bice. Ibirometero gusa bigera kuri 6 uvuye ku mupaka wa Kavimvira, zimwe mu ntwaro zirimo M23 combat ibifaru by'intambara birasakure ndetse bisa nk'aho byari byiteguwe ndetse bigiye guhita bikoreshwa. Ibi byose ntabwo bibashije kugera ku ntego, gusa ibyinshi nta kibazo byagize, ariko abasirikare bagombaga kubikoresha bamwe bagizweho ingaruka zikomeye cyane, ndetse ubu tuvugana haracyagaragara urwokotsi rw'ibi bitwaro bimwe na bimwe byamaze gutwikwa muri Ambushi, ndetse batezwe ibimeze nk'aho ari biturika ku buryo buteye ubwoba. Nanone ndakubwira neza ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bavugaga neza ko bahawe operasiyo ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice by'umujyi wa Bukavu banyuze hariya mu bice 23 yahozemo. Ni ukuvuga ko bagombaga kwambukira muri Plaine de Ruzizi banyuze ibice nka bya Kabunambo na za Sange bagakomeza imbere za Gatogota na za Kavimvira. Ariko se ibibabayeho ni ibiki ko bameze nkaho baguye mu bintu batari bazi? Izi ngabo zisa naho ziguye mu matsa mu cyobo neza zisanzwe zamaze kuzengurukwa n'igisirikare cya MA23 gifite ibirindiro bikomeye cyane muri ibi bice. Ubu tuvugana inkuru yabo yabarwa n'abayibonye, ibi ndabikubwira cyane, nako nkubwira ibi biri kubera ahitwa za Masisi. Bisa nkaho FDLR iri kugerageza kwiregurupa ngo ibe yahungabanya umutekano w'umujyi wa Goma, ariko bisa naho MA23 amakuru yayo irimo iramenya ku gihe. Ndakubwira operasiyo zatangiye zo guhiga ndetse no gukukumba izi ngabo zo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Reka twinjirane muri izi nkuru muri ubu buryo. Yes, nibyo koko ubu tuvugana na gahinda na marira, ni ibintu bisa naho biteye agahinda. Benshi baribaza ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi, imitego yabo irimo iragenda ibafata ubwabo, imishibuka irimo irabashibukana. Igisoda cy'u Burundi cyongeye guhomba zimwe mu ntwaro n'abasirikare. Bigenze bite? Ese ninde utanga amakuru y'ingabo z'u Burundi ndetse ibyo ziri gupanga n'ibyo ziri guteganya gukora kugeza ubwo zisanga zamaze kugenda zigwa muri Ambushi, ndetse zikaza kwisanga zamaze kugenda zigwa mu mitego ikomeye cyane y'uyu mutwe wa MA23. Ubu tuvugana igisirikare cy'Abarundi cyamaze gutegura abasirikare bagera ku 6 ngo baje kuba bahoza amarira bagenzi babo bari bamaze iminsi batotezwa, ndetse abarokotse imirwano yabereye ku musozi wa Biragiza, ndetse aho ubu tuvugana MA23 yamaze kwisubiza agace ka Numbi ndetse n'agace ka Ziraro, ndetse ikabihafite cyane. Ubu tuvugana rero
rero ingabo z'abarundi zari zomotse bivugwa neza ko ari zije kuba zakora itandukaniro ndetse zikaza gukora nko kwihorera ku ngabo zabo zikibarizwa kuri iyi misozi, ndetse imirambo y'ingabo zabo nyine icyandagaye kuri uyu musozi wa Biragiza. Ubu tuvugana n'abari baje nabo babaye akawa mugani w'ubushwiriri, abaje nabo bahuye n'uruva gusenya. Intwaro bari bitwaje zirimo iza MA23 combat, intwaro zirasakure ndetse bivugwa neza ko bari bafite n'amatanka arasa amakompura arasa mu birometero byinshi cyane. Aba bose batezwe ibiturika mu muhanda banyuragamo ibirometero 6 gusa uturutse ku mupaka wa Kavimvira, no mupaka uburundi buhana na Congo, umupaka werekeza mu mujyi wa Uvira. Aba rero baravugwaho ko batunguwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse bisa nk'aho amakuru y'urugendo rwabo yari amaze kujya hanze. MA23 igategura ibyo ishobora gukora byo kubitambika mu bice isa naho idakontorora. Ni ibice mu by'ukuri MA23 idakontorora, ariko yafashe umwanzuro wo gukora operasiyo ikomeye cyane. Benshi bibaza uko yakozwe, ariko nanone kubisobanura biragoye. Igihe ari nuko na n'ubu ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'abarundi biracyacumba umwotsi. Benshi baribaza uko bigomba kuza kurangira. Ubu tuvugana abarundi bongeye kwakira inkuru mbi ituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko byose biri kugenda byegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje kuvuga neza ko adakomeje kugenda banira izi ngabo ze muri rusange. Nanone kandi dukomeje kugenda tumenya byinshi cyane mu biri kubera mu bice bitandukanye imirwano ikomeje kugenda iberamo. Igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura abasirikare bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane bagombaga kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakajya gutangira kurasa uyu mujyi, dore ko Tshisekedi yari yavuze neza ko uyu mujyi agomba kuwisubiza akoresheje izi ngabo ze zifatikanyije n'ingabo z'abarundi. Barigombaga kunyura umupaka bagombaga kunyura ku muhanda werekeza mu mujyi wa Bukavu nyine banyuze za Gatogota na za Kavimvira, kandi ibice nibyo MA23 isa nayo ifitemo ibirindiro bikomeye cyane nyuma yuko yari yarabaretse ikarekura umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Ibirindiro bikomeye cyane bya MA23 muri ibice byabashije guhagarika izi ngabo, ndetse zisa naho ziguye mu rwobo kuko zagotiwe muri iki gice suku zirasa induru ziravuga cyane. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zisa naho hasigaye bake bo kubara inkuru. Nanone benshi bongera kubyegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bavuga neza ko we na Tshisekedi bari kugerageza gukorana umujinya, kandi bikaza gutuma ingabo zabo zikomeza gushirira muri uru rugamba. Yes, nibyo n'amakuru agezweho none kandi yihutirwa cyane nibiri kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uribaza ngo amakuru ko ari menshi cyane yakomeje kugenda avugwa. Ubu noneho hagezweho iki aka kanya? Ibintu birakomeye cyane. Ni mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Fardc ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aba bose bakomeje guhuriza ku mugambi umwe, umugambi bavuga neza ko ari umugambi wo guca mu bice bya Kamanyura, Kavimvira bakerekeza mu bice bigana mu mujyi wa Bukavu, bakongera kubohoza uyu mujyi. Ariko bisa naho byabaye inzozi, kuko noneho ibibaye nagahoma munwa, ndetse benshi batekerezaga neza ku gisirikare cya MA23 mu kongera kugaragaza uruhare rukomeye cyane, cyaza kongera kuba kivuga ko kitongera kurwana muri ibice kugira ngo ibiganiro by'amahoro byubahirizwe. Ariko bisa naho intare za Salambwe zamaze kurakara, ndetse bisa naho ziri kwicuza impamvu zarekuye biriya bice bya Plaine d'Ruzizi, Kabunambo, Sange ndetse na za Bijombo. Ariko ubu tuvuga n'intare za Salambwe zagarutse mu ngamba. Reka nkubwire ibibaye ku ngabo za leta ya Congo n'abarundi zari zatangiye gufata umuhanda werekeza hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bari bamaze gufata umuhanda werekeza mu bice MA23 yamaze kwimukiramo. Mu by'ukuri ni umuhanda mugari uturuka mu bice bya za Uvira, ariko ukaba umuhanda uza werekeza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibirometero bitari bike, ariko ingabo za MA23 zafite abasirikare benshi cyane ndetse n'ibirindiro. Ibi nibyo bitumye izi ngabo za leta ya Congo n'abarundi bagwa mu matsa. Ni nyuma y'uko bumvaga neza ko inzira ari nyabagendwa nibagera mu birometero bike cyane utangira kureba umujyi wa Bukavu, batangira gusheringa ndetse bakaba barasa igisirikare cya MA23, ariko bisa naho bitabakundiye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta y'u Burundi
Burundi cyagombaga kunyura Kavimvira na za Gatogota, ariko MA23 yahise na ramfort ikomeye cyane ibimodoka by'intambara. Abasirikare b'u Burundi bakoze ikosa rikomeye cyane, bagenda ibirometero byinshi cyane, ntibatekereza uko bashobora gusubira inyuma mu gihe batunguwe n'umwanzi, nyamara ibabayeho bahise bagotwa ku buryo bukomeye cyane. Kumbi izi ngabo zasanze zamaze kwinjira mu madefense y'igisirikare cya MA23, ariko kubera ko zamaze kwinjirana ibikoresho bikomeye cyane ndetse n'imbunda z'intambara ndetse n'ibimodoka bikomeye, ubu MA23 ntabwo yigeze ibarasa, yabaretse irabaravogera, ndetse bamaze kugenda ibirometero byinshi cyane batazi ko bari mu birindiro bitari ibyabo. MA23 igicunga bagitangira kwirekomanda ndetse ngo babe batangira gusheringa, nubwo intare za Sarambwe zatangiye kubarekuraho amakompura bagerageza kwirwanaho, maze babona neza ko bamaze kurenga umurongo utukura. Mu kugerageza gusubira inyuma rero niho bahuriye n'ibimeze nkaho ari inkuba zikubita cyane. Ubu tuvuga n'ibimodoka by'intambara by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bimaze guhira mu muhanda werekeza Bukavu, neza byakongotse, bisa naho MA23 yari yabipanze. Zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zari zitwajwe n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bari muri operation yo kugerageza kongera kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse bakaba bakora ibimeze nkaho ari ukugerageza kwisubiza uyu mujyi. Ibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba, ibirometero bari bamaze kugenda byose bagerageje gusubira inyuma, nyamara bisa naho bitabakundiye, ndetse ntabwo bari bitwaje ikimeze nkaho ari communication ihagije ku buryo bashobora kuza gusaba umusada. Ibyo basabaga byasaga naho biguye, kuko ibirometero ingabo zagombaga guturuka mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Plaine d'Ruzizi zikaza gutanga umusada, n'ubundi zagombaga kwagera uko bimeze kose. Aba basirikare bamaze kwicwa ku buryo byabaye ngombwa ko aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo Fardc benshi bamanika amaboko. Nubwo bamanitse amaboko, ariko bari bamaze kuba bagerererwa, ndetse hari hasigaye ingerere nk'uko bari batangiye kuraswaho urufaya, ndetse dore ko bari abasirikare benshi cyane, amakamyo agera kuri 3. Aba bose bahise bayavamo ndetse batangira kugerageza kwirwanaho, ariko baza kubona neza ko bigoye. Kuraswa imbere n'inyuma n'impande zose nibyo byari biri kubugariza, ndetse bituma bafata umwanzuro wo kumanika amaboko. Benshi bemeza neza ko iki ari ikindi gisebo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi byagenze bite kugira ngo MA23 ize kuresista, ifunga umwuka, maze ireka abasirikare babanze bindire neza bagere ku murongo utukura aho bagombaga gutangira gusheringa. MA23 benshi bemeza neza ko yamaze kumekinga shwa ko ibice barimo nta numwe ushobora kuza kurasa mu mujyi wa Bukavu, ndetse ushobora kwegera mu bice bisanzwe birimo binatuwe n'abaturage. Uyu muhanda uturuka mu mujyi wa Uvira werekeza mu mujyi wa Bukavu unyuze za Gatogota na za Kavimvira ni umwe mu mihanda ikomeje kubera inzira y'umusaraba ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi, gikomeje kwisanga cyaguye muri ambushi zikomeye cyane. Ubu tuvuga n'ababaruwe bamaze gupfa n'abasirikare barenga 115, abandi bihaye MA23 barimo n'inkomere, imibare yabo ntiramenyekana. Ese koko ibi birashoboka ko ingabo z'u Burundi zazafata umwanzuro wo kuva muri imirwano, kuko zikomeje kugenda zihatakariza ubuzima? Ubu tuvugana abaturage bavuga neza ko imirambo bakiri kuyibonera yandagaye mu nzira, ibintu bemeza neza ko bishobora kuba ari bimwe mu biri gutuma igisirikare cy'u Burundi naho gikomeje kugenda gikora ibikorwa bimeze nkaho ari iby'ubwiyahuzi. Ubu tuvugana hano muri Kivu y'Amajyepfo, neza werekeza mu mujyi wa Bukavu, hongeye kumvikana amasasu, ariko bisa naho bitatinze cyane, kuko abo gutsindwa bari batsinzwe bahita bamanika amaboko. Abaturage bumvisha amasasu nta kibazo bigeze bagira, kuko n'ubundi babonaga mu makaritsiye bari kumwe n'ingabo z'intare za Sarambwe zababwiraga neza ko badagomba kwikanga. Uretse umuhanda route principale wari kubera mwimirwano, bisa nkaho n'ubundi bindi bice byari bituje. Abaturage bari bazi neza ko MA23 iri kumwe nabo, ndetse MA23 nayo yari izi ko izi ngabo n'ubundi zisa naho ziri kwishora mu ruziga rwayo. Ibintu rero bisa naho byabagoye cyane, ndetse biza kurangira MA23 ibikoze, ndetse ibikora mu buryo buyoroheye cyane. Ubu iminyago yindi y'ingabo z'abarundi yaje kuboneka, ndetse benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi bashobora kuzisanga cyarashiriye muri MA23
M23 igifite nk'imboye z'intambara, abandi imirambo yabo ishinguye mu byobo bitandukanye hariya mwabiriya bice akomeje kugenda habera imirwano. Ubu tuvugana ushinzwe ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo akaba umwe mu bakamanda bivugwa neza ko bashaririye. Uyu nawe nakubwiye inkuru zikomeye cyane zemeza neza ko ku munsi w'ejo amakuru yari yagizwe ibanga. Uyu mugabo yaje gufatwa mpiri na MA23 afatirwa ahitwa Irundu ubwo yari muri operasiyo ikomeye cyane yo kwereka ingabo ze uko zigomba kongera gutegura ibikorwa byo kunyura mwabiriya bice bya Irundu byerekeza mu bice bya Minembwe, kuko babonye neza ko MA23 ndetse na twirwaneho kugira ngo bahakuremo byabasabye isukari ikomeye cyane, ariko kandi biza kurangira babirukanye kugeza ubwo intare za Sarambwe zigaruriye na Puezero. Ubu ikigezweho benshi bamaze kuba bagenda baca amarenga y'ibikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, maze ntiberure kuri ubu ngubu itariki yo gukora ikitwa balkanization yamaze kumenyekana. Benshi bavuga ko MA23 yaharaniye ubwigenge no kwishyura ukizana kugeza kuri ubu ngubu kuri itariki 15 y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 hakaba hamaze kwemezwa ibyo gucamo Congo ibice bibiri. Nibyo wabyumvishe neza, Kivu Republique ubu tuvugana ishobora kuba igiye kuronshingwa mu gihe gito cyane nk'uko bamwe babyemeza. Itariki yamenyekanye, bamwe bamaze igihe kinini bavuga ko MA23 n'ubundi yasaga niyamaze gushinga leta yigenga, ariko haburaga ibijyanye no kubahiriza isa naho ari imipaka ndetse no kubahiriza byinshi cyane mu bijyanye n'ibigenga ibihugu, kuko hagaragaye inzego z'ibanze ndetse n'ibindi bigaragaza neza ko MA23 yamaze gushinga ikimeze nka leta, ahubwo itegereje kubona ibyangombwa bigira leta yigenga maze hagakurikizwa amategeko yubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse n'imipaka. Kuri ubu ngubu ibimenyetso byamaze kugaragara. MA23 nyuma yo kukizeho imishahara y'igipolisi ndetse n'abasirikare bayo, MA23 kuri ubu baniyemerera neza ko bo bahembwa mu madolari bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Congo Fardc. Aba basirikare bamaze kugenda bemera neza ko bo bitwara nka leta, mu gihe igisirikare cya leta ya Congo nacyo ibice gikontrola kigomba kubiyobora nka leta ya Congo, ariko bo bakitwa Kivu Republique. Ibi kandi byagiye byemezwa n'inama zagiye ziba za hato na hato ndetse n'abanyamabanga bakuru bashinzwe amahoro ku isi bagiye bemeza ko MA23 ibice yamaze kwigarurira isa naho yagaruyemo ituze n'amahoro. Ibyo benshi bemeza neza ko igisigaye ari ukuza gukurikiza ibisabwa maze hakaza gukorwa ikitwa balkanization. Urugiye kera ruhinyuza intwari. Tshisekedi ibi ntabwo yifuzaga kubyumva ndetse no kumva ko hari process ziri gukorwa ntabwo byamugwaga neza. Kuri ubu bimaze kuba confirmed ko MA23 noneho yaba yamaze kubona zimwe mu mpapuro ziyemerera kuba yatumira abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu bakaza kwemeza ibi bice ndetse bikemezwa nka leta yigenga. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ibisa naho ari abayobozi b'iki gice, gusa bamwe ntago baremezwa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Bamwe bati ese General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Makenga niwe uza kuyobora iki gihugu cyangwa se Kivu Republique. Abandi bati ese ni Bertrand Bisimwa umuyobozi wa MA23, ese uyu mutwe wa MA23 uzashyiraho leta ya gisirikare maze uyoborwe n'inzego za gisirikare nyine harimo General Makenga. Ibi byose biri kuvugwa, dore ko ari n'abari kuvugwa neza ko uyu mugabo Joseph Kabila wahoze uyobora igihugu cya leta ya Congo uherereye mu mujyi wa Goma, bivugwa ko nawe ari umwe mu baharaniye kubohora abaturage bo muri ibi bice, nawe ashobora kuba ari umwe mu bahabwa amahirwe kuko asigaye akorana na MA23 nk'umwe mu babaye muri politike y'iki gihugu. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi, ariko icy'ukuri ni uko MA23 ibice yari imaze iminsi irwanamo. Ndakubwira ibice nko ku misozi ya Biragiza ndetse ubu tuvugana ibice bitandukanye nka Rumbishi, Numbi ndetse na Shaji. Ubu tuvugana hose MA23 impamvu yahakuyemo igitaraganya. Benshi baravuga neza ko ari ukwirinda ibitero bishobora kuyigabwaho igihe icyo ari cyo cyose yaba yamaze kuba ikora iyi leta. Benshi baremeza neza ko iki ari gisa no gutsindwa ku nshuro ya gatatu Tshisekedi ndetse
ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, abajyanama bakuru ndetse bagira iyi leta ya Kinshasa inama, ndetse binemezwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bagiye bagira inama Tshisekedi yo gukomeza kwinangira ntiyemera ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira bimuviriyemo ibintu we atatekerezaga. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kuvuga neza ko iyi leta izaba ihana imbibi n'ibihugu birimo igihugu cya Congo nyine isanzwe, DRC, ndetse igihugu cy'Ubugande, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'igihugu cya Tanzania binyuze hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ibintu rero bikemeza neza ko iyi leta mu gihe iza ko yamaze kwemezwa ari imwe muri leta muri Afurika zaba zifite ubutaka butari buto kandi bwuzuyemo ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kandi iki gihugu cya Kivu Republic gishobora kuza kugira iterambere ryihuse cyane bitewe nuko MA23 igerageza kwihutisha iterambere ndetse ikagaragaza umurava ifitiye aba baturage. Ibikorwa by'iterambere byo byaratangiye, amazi, amashanyarazi n'imihanda, amashuri bigeze henshi kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko nta mpaka, ndetse na Tshisekedi niba koko akunda abaturage bo ku butaka bwa Congo, by'umwihariko bamwe bo muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, yakabaye abaha amahoro. Nyamara benshi barasobanura neza ko abaturage biganjemo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye za Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bo bishimiye MA23 kuko imwe mu mihanda gendwa ndetse imihanda ikoreshwa n'aba baturage yaba mu bucuruzi ndetse n'ubundi buryo bwa deplacement imyinshi. Ubwo iyi leta ya Tshisekedi yafatwaga nkaho yagendaga ikandamiza abaturage batuye muri Kivu zombi, nta kimwe yigeze ikoraho muri manda zose, ndetse imyaka yari ibaye myinshi cyane. Gusa kuri ubu ngubu bemeza neza ko aho MA23 yigaruriye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa ndetse bigeze kure. By'abaturage bavuga neza ko nabo bari kugenda bava mu bwigunge. Nyamara Tshisekedi we siko yemona, akomeje kuvuga neza ko igihugu cye kiri gushimutwa, agakomeza kugenda ahamagara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nyamara benshi bamaze kumenya neza ko Tshisekedi ari umwe mu bagiye bahemukira ibiganiro by'amahoro ntibize kugenda byubahirizwa. Kugeza kuri ubu MA23 isa naho yamaze kugenda ihabwa ijambo, niko twabyita. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari ibya nyuma birimo biragenda biratunganywa. Ariko kandi ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bivugwa neza ko yongeye guhamagara perezida w'igihugu cya Congo amugira inama ku buryo yakitwara mu kugira ngo aburizemo uyu mugambi. Nyamara benshi bemeza neza ko amazi aze kugenda arenga inkombe. Guhaye ikaze cyane we tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu ndetse n'amakuru agezweho aka kanya, n'amakuru kandi ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru agezweho aka kanya agaragaza neza ko igisirikare cya M23 nyuma yo kwirukana ingabo z'abarundi mu bice bitandukanye ahitwa Numbi, Shangi ndetse na za Ziraro, ibice bitandukanye, ubu tuvugana byamaze kuba confirmed ko igisirikare cya M23 cyamaze kugaragaza abasirikare benshi cyane bari kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo wamaze kugotwa n'igisirikare cya M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi ibera ahitwa Biragiza ndetse no mu nkengero zaho. Uduce dutandukanye twakomeje kugenda tugotwa mu ibanga rikomeye cyane, twirwaneho ndetse na M23 bakabikora bucece bakuraho amabariyeri akomeye cyane yari yarashyizweho n'izi ngabo za Wazalendo. Ubu tuvugana icyifuzo cyamaze kugerwaho, intare za Sarambwe zatangiye kwinjira uyu mujyi gake gake, imirwano irakomeje. Uribaza ngo bigenze bite? Ubu tuvugana M23 yatangiye kwinjira umujyi, amasasa aravuza ubuhuhani menshi cyane, abaturage batangiye kunyuranyuranamo bagerageza guhungira mu mazu yabo. Abaturage ni benshi cyane ndetse bagaragaye bagerageza kujya hanze, ariko baza guhabwa amatangazo ababwira ko bakabaye baguma mu nzu zabo. Imirwano iri guhuza igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo z'abarundi n'igisirikare cya leta ya Congo. Ibiturika byo ni byinshi. Abasirikare b'umutwe witwaje intwaro wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, ni bamwe mu baje gutanga umusada ku gisoda cy'u Burundi, ariko biza kurangira bibaye ubusa kuko zimwe mu defense zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zamaze kugenda zirekurwa.
ndetse zamaze kwinjiramo intare za Sarambwe. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya MA23 wagaragaye ndetse basa naho bitwaje intwaro zirimo n'iziremereye cyane, namwe mu bikoresho byo kwifashisha bisa naho nta gahunda yo kugaruka inyuma bafite. Iki si igitero shuma, umujyi wa Uvira watangiye kwinjirirwa. Abasirikare b'u Burundi bagaragaye bava mu birindiro byabo, aho byagaragaye neza ko hari naho bashyize zimwe mu modoka, bivugwa neza ko kuza kuzikura muri ibice bakaza kuzifashisha muri dipromacy byari bubagore, bikaza gutuma MA23 ibasha kumenya ibice bari guhungiramo. Abaturage bo basa naho bongeye gusubira mu mazu nyuma yuko bari bamaze gusohoka bumvishe ibisa naho hari ibiturika biremereye cyane bitunguranye. Ubu intambara iri kubera hagati y'abasirikare ku basirikare. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bari bamaze iminsi barashyize amabariyeri mu bice bitandukanye byinjira muri uyu mujyi yavuyemo. Ubu tuvugana MA23 iri kubona ramforo ikomeye cyane, aho imbaraga ziri guturuka mu bice biri inyuma bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi, aho bamaze gufungirwa amazi n'umuriro. MA23 kwigarurira Puezero bisa naho byari uburyo bwiza bwo kuza kubona inzira zizajya zinyuzwamo intwaro ndetse n'undi musada uri guhabwa abasore bari ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bakaza kugenda basimburana badivansinga mu buryo bukomeye cyane. Ibi byo gufata mikenke kandi byo bisa naho bwari uburyo busa naho budasanzwe bwo kubona aho bahisha bimwe mu bikoresho ndetse n'indi imyitozo ikakaye iri gukorwa n'abasirikare mwari yashyamba rya mikenke. Hose bisa naho igisirikare cya leta ya Congo cyahambuwe, nticyaza kumenya impamvu kiri kwisanga muri iyi miriro. Nyamara intare za Sarambwe zifite gahunda yo kwinjirira mu mujyi wa Uvira nk'uko zabikoze. Ubu bisa nk'aho igisirikare cya MA23 cyongeye kubisubiramo ndetse cyabikoze nk'uko cyabikoze, ariko kandi noneho kirinze kunyura muri plene doruzizi cyane, kuko imisozi yose yitegeye iki kibaya bisa na intare za Sarambwe zamaze kwigeramo, ahubwo zifashisha umuhora wa Puezero, ndetse bisa naho ari wo babashije gufasha aba basirikare b'intare za Sarambwe kuba babasha kwinjira muri uyu mujyi ku buryo buboroheye cyane. Puezero inyuzwamo intwaro, imiti ndetse n'abasirikare bakomerekeye ku rugamba babasha kubona uburyo bashobora kuvurwa ndetse bakitabwaho, kuko transport iroroshye ndetse ahangaha hurira imihanda yerekeza mu bice bitandukanye. Mu gihe igisirikare cya leta ya Congo ibice baherereyemo basa naho bafungiye ku kirwa, ibintu benshi bemeza neza ko ari byo biri gutuma uru rugamba rubagura ndetse rukabananira rukanabananiza, nk'uko amakuru ari kubigaragaza. Ubu tuvugana MA23 yabonye ramforo ikomeye cyane iturutse ahitwa Iroro, ndetse aho bivugwa neza ko iki gisirikare cya MA23 naho cyamaze kuyigarurira mu mirwano ikomeye cyane, yabashije kwirukana ingabo z'iki gisirikare cya leta ya Congo muri ibi bice ahitwa Numbi. Aha hose MA23 irahakontorora, nta kiri kwikanga rero mu kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ibisa nk'aho ingabo z'abarundi zo zifite igice gitoya zishobora guhungiramo zerekeza ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba, kuko niho honyine hashobora kuza kwifashishwa mu gihe uru rugamba rwaba rubakomeranye, bakaba basaba ndetse kuba baza kumanika amaboko bagasubira inyuma. Wazarendo ziragaragara ari nyinshi cyane zisubira inyuma, ndetse amakuru avuga neza ko zatangiye gusahura ibimeze nk'impamba zishobora kuza guhungana nk'uko byagenze mu gihe MA23 yigaruriraga uyu mujyi wa Uvira, bikaza kurangira iwurekuye kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro, ariko biza kurangira bibaye impfabusa. Tshisekedi ndetse agiriwe inama na perezida w'u Burundi ko ibi biganiro by'amahoro atagomba kubyumva ndetse ngo abyubahirize, byaje no kugira ingaruka zikomeye cyane ku masezerano ya Washington. Ubu tuvugana rero MA23 yagarutse mu birindiro byayo yahozemo, bisa naho imisozi isigaye ari kabunambo ya mbere ndetse n'iya kabiri, kuko ubu tuvugana ahitwa Mitamba hamaze kuba hagabwa ibitero bikomeye cyane n'abasirikare ba MA23 bamaze kuhashyira imbunda ndende iri gusheringa ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo. MA23 yagarukanye imbaraga zikomeye cyane mu gihe Tshisekedi we yari yamaze gutangaza neza ko yafashe umwanzuro wo kohereza izindi ngabo, itsinda rikomeye cyane ndetse n'andi mabatayo mu bice byerekeza Minembwe, ariko bisa naho ntaho bari buze kunyurira, kuko intare za Sarambwe zapanuye ndetse zamaze kwinjira mu marembo y'umujyi wa Uvira. Ibyo benshi bagaragaza nkaho ari intsinzwi ku gisirikare cya leta ya Congo Fardc n'abarundi FDNB, ariko ikaba intsinzi ikomeye cyane ku madubu
ndetse n'intare bongeye kugaragaza neza ko ntaho bagiye ndetse bari hafi aho bakomeje kuhakorera ibitendo karahabutaka. Ndagusuhuje nguhaye n'ikaze itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho nona amakuru yihutirwa cyane n'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza igisirikare cy'umutwe wa Alliance Fleuve Congo MA23 ukomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'abarundi. Uretse ko hongeye kuba imirwano nyuma yo gusubiranamo gukomeye cyane kwa Wazalendo ndetse n'ingabo za FDLR bose bataka ku buryo bukomeye cyane bakarasana n'igisirikare cya leta ya Congo Fardc bagishinja kubakubitisha mu gace ka Puezero kamaze kwigarurirwa na MLDP twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge zamaze kwemeza neza ko MA23 ariyo yazifashije kugira ngo zibashe kwigarurira ibi bice. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, amakimbirane hagati y'izi ngabo arimo aratuma benshi cyane mu basirikare babo batakaza ubuzima ndetse hakaza kugaragara icyuho mu bijyanye no kuza guhuza uburyo bw'imirwanire. FDLR na Wazalendo barimo barasana ku buryo bukomeye cyane barasa igisirikare cya leta ya Congo bafatikanyaga ingabo za leta ya Congo nazo zikirwanaho zikabamishamo urufaya rw'amasasu rusheringana hagati y'izi ngabo ubundi zasenyeraga umugozi umwe bitewe n'ikindi bubikubwire abari kuhatakariza ubuzima, dore ko biri gutuma MA23 ibyungukiramo ndetse n'izi ngabo zatwirwaneho. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane ku musozi wa Baruta. Ni iki gitumye ingabo z'abarundi zihamanikwa ndetse zikaba zimaze kugwa ahangaha kuri uyu musozi ku buryo buteye ubwoba? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyananiwe kongera guhagarara no kwirwanaho mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kwa divansinga zisa naho zegera ibice MA23 yari irimo, ariko noneho bikaba byabashije gukomwa mu nkokora. Angaha ku musozi wa Baruta ndetse n'ibice bitandukanye hasa naho habereye ibitendo karabutaka y'ingabo z'abarundi zongeye kumanikwa. Ibi ndabikubwira ndabifite cyane muri izi nkuru ndibugusobanurire ibyabaye. Ni ibitendo bikomeye cyane ndi kukubwira neza ko bisa naho intare za Sarambwe zongeye gusara zasizoye zerekeza mu bice byerekeza mu mujyi wa Uvira nyuma yo gukuramo Puezero n'ibindi bice. Amabariyeri y'ingabo za Wazalendo ndetse na FDLR yose yamaze kugenda ariturwa. Ubu imihanda imwe n'imwe ni nyabagendwa nyuma yuko bari barafashe abaturage batuye mu Minembwe bakabashyira mu kato, ibintu bitashimishije izi ngabo, ari nayo mpamvu zakomeje kuba azirwana umuhenerezo. Reka twinjirane muri izi nkuru zikomeye cyane zigezweho aka kanya, nkubwire igitumye ingabo z'u Burundi zimanikirwa hano kuri uyu musozi wa Baruta, ndetse ndakubwira igitumye FDLR Wazalendo basubiranamo n'ingabo za leta ya Congo bakarasana ku buryo bukomeye cyane. Ndakubwira imigambi iri kugaragaza ko MA23 n'ibimenyetso bigaragaza ko yatangiye gusubira mu mujyi wa Uvira. Amabariyeri yavuyeho. Ibi nibyo ngiye kukubwira ndetse tuganira cyane, uri ingenzi wowe tugiye kubana muri aya makuru. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya, ibintu birakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane, ni inkuru ibereye ku musozi wa Baruta. Umusozi wa Baruta wongeye kuberaho ibitendo bikomeye cyane, bisa naho abarundi uyu musozi wabereye inzira y'umusaraba ku mirwano ikomeye cyane bahanganagamo n'igisirikare cya leta ya Congo. Abarundi kandi inkuru zivuga neza ko ibyo bahuriye nabyo kuri uyu musozi bisa naho biteye ubwoba, kuko ingabo z'abarundi zahicuye zari nyinshi cyane nyuma yuko uyu musozi ugoswe ndetse ukazengurukwa n'ingabo za MA23, bikaza kurangira abarundi bari bahari babaretse bagatangira kurasa amasasu ndetse n'intwaro bari bafite bakarasa bagasheringa bagira ko bari kwirukana MA23 yari hakurya. Kumbi MA23 yamaze kubagota ndetse amasasu amaze kubashana, kuko nta ramforo cyangwa se na backup bari bubone ibageraho bamaze gukoterwa kuri uyu musozi. Ibyo byaje gutuma MA23 itangira kuzamuka ibataka ibasanga kuri uyu musozi. Amasasu yari yamaze gushira ndetse bisa naho n'abasirikare bakuru bari bakamandinze uru rugamba bari bamaze kuba bava muri ibi bice bitewe nuko babonaga neza ko hashobora kuza kuba ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare barenga 150 b'abarundi batangiye kwirwanaho bakoresha bimwe mu bice by'amabuye nk'uko byagaragaye nyuma yuko amasasu yari abashiranye bazenguruka
bazengurukiwe kuri uyu musozi. MA23 yabarashaho amasasu menshi cyane, bisa naho bafashe umwanzuro wo kurekera kurwana, basa naho bamanitse igitambaro cy'umweru cyerekana neza ko batagishoboye guhangana. Aha rero ibyababayeho nibyo benshi bavuze neza ko ari ibintu bibi cyane. Ubwo izi ngabo z'Abarundi nyuma yuko zari ziri kwikarakasa zifite igitutu gikomeye cyane, zirimo zirasa ubutisa, bisa naho MA23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane, maze ihita ibasanga kuri uyu musozi aho itigeze inababarira, mu gihe bari bafashe umwanzuro usa naho ari umwanzuro wo kuza kuba bashyira imbunda hejuru bakerekana neza ko batakishoboye kurwana. MA23 yavuze neza ko icyatumye babanika izi ntwaro ari uko zari zamaze gushiramo amasasu, naho ubundi bari bafite umutima wo gukomeza kurasa paka, ari nacyo cyatumye MA23 nayo ibinjirira ibarasa nta mbabazi. Abasirikare barenga 150 bahasize ubuzima. Ibintu bivugwa ko byageze ku butaka bw'u Burundi hariya Igitega, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi atuye. Bamwe mu basirikare basa naho bari gutekereza iyi nkuru ngo bagahinda imishyitsi, bagatitira cyane bitewe n'ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibisa naho ari imiyaga myinshi cyane irimo irakubita yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana imiyaga myinshi cyane irerekeza mu mujyi wa Uvira. MA23 yamaze kuva mu birindiro byayo imanuka nyuma yo gufata Puezero, agace kari strategique mu by'urugamba kurusha utundi mwabira bice. Ubu yamaze kumanuka neza neza, amabariyeri ya Wazarendo yamaze kugenda akurwa mu nzira. Ikigezweho ni iki ko ari ukwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bari babarizwa mu bice bya Minembwe ndetse n'igice kinini cya Mikenke basaga naho bashyizwe muri karantine mu kato, muri guma mu rugo n'amabariyeri y'izi ngabo za Wazarendo na FDLR zabafungiranye zidashaka ko bongera gutarabuka. Aya yose yamaze gukurwaho, imihanda myinshi yamaze kuba nyabagendwa. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko MA23 ahigeze hahita hahinduka amahoro, ariko kandi hakomeje kugaragara imirambo myinshi cyane muri izi nzira ndetse n'iyi mihanda. Ni imirambo y'ingabo z'Abarundi yanyanyagiye nyuma y'imirwano yamaze kugenda ihabera. Yes, nibyo nguhaye ikaze kandi n'amakuru agezweho, n'amakuru asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na dipromacy. Uribaza ngo bigenze bite? Tugarutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, twambuka umupaka tujya mu Burundi, dukata tuzenguruka mu Rwanda ni Bugande. Niki kigezweho aka kanya? Imiripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba bihagaze bite? Mikenke, Minembwe, Puezero, umujyi wa Uvira bimeze bite? Mitamba, Kabunambo, amakuru hari na amakuru ari kuvuga ku bijyanye n'ibiki. Ese Abarundi bihagaze bite muri Kivu y'Amajyepfo? Ese iyi misozi ikikije Plaine de Ruzizi bimeze bite? Aha hose ndahakugerera nkubwire no muri iki kibaya cya Ruzizi cyangwa se cya Rusizi, bitewe nuko bamwe bahita. Ndakubwira ibiri kuhabera, ariko kandi ndakubwira ko ubu tuvugana hamaze kuba ibitendo karahabutaka ndetse n'ibitendo bidasanzwe. Ubu tuvugana inkuru zigezweho zirasobanura neza ko abasirikare baje nk'abacancuro. Aba ni abari baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. Kuri ubu ngubu bongeye gukorwamo icyo twakita nkafuye umukwabo karahabutaka. MA23 suku bica yabacucumye. Ni inkuru ngiye kukubwira ku buryo burambuye. Mu busanzwe aba bacancuro, nimvuga abacancuro wumve aba basirikare bo mu matsinda yigenga yohereza abasirikare aho bakenewe maze bakishyurwa akayabo k'amadolari, nk'uko Kisekedi yabyiyemeje gutabaza aba bacancuro, nubwo bamwe bitajya biborohera kugeza kuri ubu ngubu. Kisekedi rero abo angaba yabazanye akenshi bibanda ku bijyanye no gufasha igisirikare cya leta ya Congo mu gukoresha ikirere ndetse no gukontorora ikirere muri rusange. Kuri ubu ngubu ntabwo byaboroheye na gato. Aba bacancuro ubusanzwe hari abo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater, ni itsinda ry'Abanyamerika bashinzwe n'umucancuro mukuru Eric Prince, ariko nawe ubu aracyarira ayo kwarika nyuma yuko benshi mu bacancuro bakomeje kugwa ku butaka bwa leta ya Congo. Nabyo ngiye kukubwira ibimaze kuba, ariko kandi ntabwo arabo muri iri tsinda rikomeye cyane rya Blackwater bonyine bari kuri ubutaka, ahubwo hari n'abandi bacancuro benshi cyane baturutse mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group ry'Umurusiya. Prigozhin wanamaze kwitaba Imana bitewe n'amakimbirane akomeye cyane yari yamaze kugirana na perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Uyu nta wundi ni Vladimir Vladimirovich Putin. Ubu tuvugana nawe bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'Uburusiya
nta ruhare afite cyane kuri aba bacancuro, gusa n'itsinda ryigenga, gusa umuyobozi waryo yaje kugirana ibibazo bikomeye cyane na Putin, byaje gutuma indege yari arimo ihanurwa aza guhita yitaba Imana. Ibi si byo tugiye kujyamo, turi kuvuga ibyo bari gukorerwa ku butaka bwa Congo MA23. Ntabwo waza uyizanaho ko uri umuzungu. Muri iyi misozi aba basore bavukiyemo basa naho bari kubaga nta kinya. Ndakubwira ko hari n'abandi bacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, ababo biganjemo abasaza bakuru nk'uko byagaragaye ubwo Wiringoma yafataga umujyi wa Goma afatikanyije na MA23 n'izi ngabo. Nyine uyu muvugizi wa MA23 nyakwigendera Wiringoma ubwo yababwiraga bati kwikiri don't joke ivu M23. Aya magambo ntazibagirana muri aba bacancuro, none bongeye kugaruka, ariko bakigaruka babaye nk'abakubiswe n'inkuba nanone. Ubu tuvuga n'imirambo y'abacancuro 17 yamaze kugaragara. Uribaza ngo byagenze bite? Ni operasiyo ikomeye cyane y'intare za Sarambwe, bivuga neza ko yabashije kugera mu bice abacancuro bari barimo, aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo bukomeye cyane, aho bakontorera za drone, aho bakorera ibikorwa byose za operasiyo zose, aho bakorera ibikorwa bijyanye n'ubutasi no gutrakinga no gukurura amajwi. Ibi byose burya ngo byari bishinzwe aba bacancuro. Mu kwahuranya MA23 ntabwo yashatse gukora ibitinda, amakompura menshi cyane bicira mu kivunge neza nk'uko bitangazwa. Amakuru rero yahise atera benshi cyane kwibaza imipangu ndetse n'ibyo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari yarapanze kugeza ubwo MA23 ibashije kumwinjirira ndetse ikaza kumwereka neza ko nta mikino ihari. Ubu ngubu tuvugana hakomeje kumvikana ibisa naho ari umwuka mubi hagati y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'izi ngabo z'abacancuro, kubera ko bivugwa neza ko abacancuro barimo barashinja igisirikare cya leta ya Congo kuba nkaho kitari kuzuza inshingano. Ubundi umutekano w'abacancuro ucungwa n'ingabo za leta ya Congo, ariko bitewe nuko nazo ziba zamaze gutungurwa nta bushobozi ziba zifite bwo guhagarika uyu muvuduko wa MA23 ndetse n'izi operasiyo, ibitumye aba bacancuro bisanga bamaze gusa n'abakubiswe n'inkuba barenga 17. Bivugwa neza ko bahaguye kandi bari biganjemo bari muri control room, bakora ibijyanye no gukorodona amakorodinate ku makompiyuta, bakamenya ngo izi drone zirahaguruka zihagurukiye hehe, ziraturwa hehe, zirarekurira ibisasu hehe, ese ni ibirometero ni metero zingahe. Ibi byose nibo baba babishinzwe. Ubu tuvugana bamaze guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko bagera kuri 17 ndetse bapfuye n'abandi 6 bagakomereka bikomeye cyane muri operasiyo ya MA23. Aba bacancuro ntabwo turamenya uko bagiye bapfa bitewe n'amatsinda babarizwamo, kuko bose bari kumwe bakorera hamwe bitewe n'abaturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu itsinda rya Blackwater ndetse n'abaturutse mu Burusiya mu itsinda rikomeye cyane rya Wagner Group ndetse n'abaturutse muri Rumaniya. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa MA23 na twirwaneho babashije kuba bagabanyije umuvuduko w'izi ngabo zari zikomeje kubagabaho ibitero, by'umwihariko ibitero binyuze mu kirere. Amakuru rero akomeje kugaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje gusa naho giturwaho ibimeze nkaho ari ibibazo bikomeje kugenda abibadugarika. Kisekedi we akomeje kuvuga neza ko izi ngabo ze zisa naho zifite uburangare budasanzwe, nyuma y'uko aba bacancuro inshingano zabo ari ugukontorora ndetse no gukoresha ibi bijyanye n'ikirere, ariko kandi ababacungira umutekano ngo bagaragaje intege nkeya mu bihe bitandukanye, ariko bakirengagiza imbaraga n'umuvuduko MA23 ifite. Amakuru y'ubutasi buri kimwe cyose kijyanye no kuba bafata aba bacancuro ndetse na operasiyo zagiye zitana bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Congo zisa nkaho zose zakuranywe ubwenge n'ubuhanga budasanzwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kugaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane bikomeje gukorerwa kuri izi ngabo z'abacancuro. Aba bacancuro sibo gusa, kuko hakomeje kuvugwa ingabo z'abarundi ziri kugwa kuri iyi misozi, nubwo bikomeje kuvugwa benshi akenshi, bikomeje kuvugwa kenshi, ariko bisa naho ubu ngubu ibintu byahinduye isura, aho hakurya ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari imyigaragambyo ikomeye cyane y'izi ngabo z'u Burundi zikomeje kuvuga neza ko urugamba bazanywemo rubarenze ndetse ari urugamba batiteguye mu busanzwe.
Ibyo ni amakuru akomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, benshi bemeza neza ko Kinshasa yamaze kuba nkaho ibaye tombe nyuma y'uko Interpol, polisi mpuzamahanga, yaba yamaze kugera muri uyu mujyi. Uribaza ngo bigenze bite? Ngo wayikaze mu makuru agezweho ari kuvuga umutekano, politiki na diplomasi. Turibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mirwano ikomeye cyane iri guhuza umutwe wa AFC MA23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo. Ariko kandi nakubwira ibigezweho aka kanya Kinshasa bivugwa neza ko Tshisekedi Antoine, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yamaze kwisanga agomba gusobanurira imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi ibijyanye n'abaturage ba Minembwe Mikenke. Ubwo n'abanyamurenge bari kwicwa kugeza kuri ubu ngubu, bikaba bibaye hafi imyaka 3 bicwa umunsi ku munsi bagerageza kwirwanaho. Impamvu uyu munsi byamaze kurenga urwego rusanzwe, ndetse bivugwa neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi ibingibi bagomba kubisobanura uko byamera kose, kuko bakomeje gukora ibyaha birimo itsembatsemba ndetse n'ibyaha bigamije kurimbura ubwoko runaka. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko Tshisekedi yaba yamaze no kwisanga ari gutanga ubusobanuro kuri iki gipolisi mpuzamahanga nyuma y'uko MA23 n'irindi tohoza ryakozwe n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Ubu tuvugana amakuru aturuka i Kinshasa asa naho atari meza cyane, ariko kandi biraza no gukubitira Igitega ahatuye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga neza ko tracking devices nazo zamaze kuhagira, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo nawe ashobora kuza kugira ibyo asobanura. Abagabo bisanze mu bintu bisa naho bitari buze kuborohera. Ubu ndaje mbigusobanurire neza. Interpol, polisi internationale, kuvuga ko ari igipolisi mpuzamahanga, benshi baravuga neza ko cyamaze gushika i Kinshasa. Ndakubwira kandi ibijyanye n'imirwano iri kubera mu bindi bice, aho nk'igisirikare cya leta ya Congo gikomeje kuvuga neza ko gikomeje gukubitirwa mu bice byerekeza mu Minembwe. Ese niki kiri gutuma abarundi noneho bongeye kutagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma y'urupfu rw'abarundi bishwe ku munsi w'ejo? Benshi bivugwa neza ko byababaje bikanatera bagenzi babo ubwoba no gucika intege, kugeza ubwo ubu wazarendo na Fardc bari kwipapa bakimama ibiri kubaviramo gukubitirwa muri ibi bice. Ku murongo wa telefone hari abaturage baherereye mwabira bice bagomba gusobanura byinshi cyane. Gusa nanone ndakubwira neza ko no muri Masisi hakomeje kuvugwa udutero shuma turi gukorwa na za wazarendo, bivugwa neza ko ziri kugerageza kuza kugaba ibitero mu bice MA23 kontrol, ariko ntabwo biboroheye. Reka twinjirane kuri izi nkuru. Ese bimeze bite Kinshasa, Bujumbura na Gitega? Amakuru aturukayo nayahe? Ese ku mirongo y'imbere ku rugamba ho bihagaze bite? Ibitero shuma biri kuvugwa, ese FDLR yavugwaga gucengera mu mujyi wa Goma bimeze gute? Byose ni muri aya amakuru. Namakuru nibyo asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi. Reka twinjire gutya. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibijyanye n'umutekano muke uri kuvuga ku butaka bwa Congo, ariko kandi ubu tuvugana Interpol, polisi mpuzamahanga, yamaze gukandagira i Kinshasa. Iyi ni ndakumirwa. Namakuru asobanura neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, polisi mpuzamahanga, yaba yamaze kumugenza ibyaha byinshi cyane. Bivugwa neza ko ashobora no kuza kwisanga yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo arasabwa gusobanura ibintu bigera kuri 3: ibyaha by'irobanura ndetse n'ivangura, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo gutsembatsemba ubwoko runaka. Ibi byose biri gukorerwa ku banyamurenge. Ubu tuvugana Mikenke na Minembwe hashize igihe kinini cyane ibitero bitandukanye bibagabwaho, ndetse n'ibitero bisa naho bikoranye imbaraga z'umurenge, ariko kuri ubu noneho muri iyi minsi bisa neza naho byafashe urundi rwego, aho Tshisekedi yabonye neza ko kwirwanaho kw'abanyamurenge bikomeje kuba bibaha intsinzi. Yitabaza mugenzi w'utetsi igihugu cy'u Burundi kugira ngo baze kubatsemba babamare, nk'uko amakuru abigaragaza, kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na za kajugujugu, drones ndetse n'ibindi binyura ku butaka, byose bikamije kubarimbura. Ibisubwa mbere byari bibaye, ariko kuri ubu ngubu bimaze kuba ndenga kamere. Ibitero
ibitero byagiye bikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda baza Masisi n'ahandi bakicwa ku buryo buteye agahinda ndetse buteye no kuba benshi baravuga neza ko ubu amahanga ari kurebera. Ubu rero bisa naho investigation iperereza rikomeye cyane n'ubushishozi bwamaze gukorwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, haje gusangwa abanyamurenge bagomba gutabarwa mu buryo busa naho buziguye. Ari nayo mpamvu bamwe bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe iyi case itagomba kumucika. Amakuru aratubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yamaze kuba ari umwe mu bajya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kumva ko mugenzi we wanamuhaye deal yo kwinjira muri iyi mikorere yo kwica abanyamurenge maze akohereza ingabo bakaza kugira ibyo baganira bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro n'ibyambuwe aba banyamurenge. Nyuma yuko hamaze iminsi hasirikira amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'abawazarindo ndetse n'abandi bari kwirukankana bimwe mu bikoresho bari basahuye mu banyamurenge hariya za Minembwe birimo na Saint-Tizeri, bivugwa neza ko n'insengero zabo zamaze gusenywa. Agahinda gakomeye cyane k'aba bakecuru n'abasaza ndetse batuye hariya za Minembwe, dore ko abasore babo n'inkumi bo bamaze kugera imbere ku rugamba kugira ngo bahangane n'umwanzi ubatera. Ibi rero byakomeje gutuma abantu benshi bagira amarangamutima bagakomeza gutabaza isi, nyamara isi ntabwo igira inyiturano, isi ntabwo itanga ubutabera. Ariko finaruma habaye iki? Ubu tuvugana Tshisekedi agomba gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'ingabo ze ndetse n'ingabo z'abarundi ziri gukorera aba baturage. Ubu Interpol iraza kuba ibaza byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ashinjwa, dore ko n'impapuro zamaze gusohoka zigaragaza raporo ikomeye cyane y'iby'umugabo utegetse igihugu cya Congo akomeje kugenda akorera aba baturage. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bisa naho bidasanzwe bikomeje kubera kuri aba baturage, aho bakomeje gukorerwa iyicwarubozo ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse n'ama23, ariko ibi byo nta gishya, ahubwo igitangaje ni uko ingabo za leta ya Congo kuri ubu ngubu zamaze gusa naho zinanirwa nyuma y'uko abarundi bishwe basa naho bamaze guhagarika imirwano by'agateganyo.